Pak. Bener Pak. Pak soalnya dia. Mobil. Wah, keren sih. Didi. Matur nuwun Gusti. Sukane gawean. Kesehatan, wah. Kok aku kan wong tuwa ke ya. Penting bagus waras. Wah, telepon apa itu? Halo. Weh. Wah, nice tuh Pak. Bener Pak. Pak soalnya dia. Mobil. Weh. Transfer 400. Siap. Terima kasih. Wah. Dia mobil. Lanjut. Ini sopo ini? Nagihan kredit panci paman mungas Wah, nilai konsol gue. Mas. woi naon aduh Wah, naon minjem uang. sabaraha 400 saya dapat hadiah mobil. karena naon Hadiah mobil, tembus mobil. oh kada ini penipuan Wah, bukan asli, Mas. Mana tuh? aya ge karena balanya panci bae Oh, 3 hari. bae biasa aja kan make bunga heuh Wah, siap lah. Deh, naik mobil lah bareng-bareng. Duh, rakit piwas. Tidak penipuan ini. Angkat. Tuh, rakit. Duh. Penipuan. Udah tuntangan malah. Ketipu ini. Udah siapin. Kepiye ya? Ya pusing kan sebel. Arek bayar utang iki ya. Tapi kok janjine saiki. Duh. Mat. nagihan lain dulu poe bejana rek ngaganti balanya panci aing mah saya we teh Aduh, saya ketipu weh. ketipu Iya. aduh kumaha urang rek balanya Aduh. Mana ya? Bisa diundur lagi enggak? tuh aduh urang rek balanya panci isu kan itu ge saromokan Ah, mana ya? mah tuh jaminan Wah, HP mah saya tekor atuh. wah saya kan kali kan digadekeun ku urang Wah. jaminan bawa modal urang kayak Iya tuh, jadinya tiru poe, can bungana tuh. Aduh, Bunga tekor nage banyak 500. saya, aduh. Ya, Ah, tekor